Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimin Yatim, disingkat dengan Y2. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya. Lagi, Pak. Ya, terus. Khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim Ya. wa ala absarihim hijawatu wa lahum azabun azim. Iya, terus lanjut terus. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Iya, lanjut terus. Ya. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Waladh. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama Iya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, ini kelas 3 ya. Ini kelas 3 SD 11 Semelu Timur, Kabupaten Semelu, Aceh.